Mai kagwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Biakjan Roi na la mai thonriu dare. Asai March tarik pungu kum singnai na treat na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King Insam the call. Tamenglong March tarik padai. District Khao Changpum Kani Education Guy in Buku Khang Karam Maiduan Khao Deputy Commissioner Dr. Angshim Kani Katong Tim Rip Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Chang Tanba Mai Kani School Pangda March tarik padai nung zauta lau kan the. DC Tamenglong le inspection that kan mekau officials nun pang khau tai Savio Dai Mai SDC Tamenglong and Abon Pau Christopher Journal Education Officer Tamenglong Assistant Engineer DRDA Gainilung Gon Mai Khani Eliezer Kaungam PA to DC kazau kane. Inspection tatkan mekhautai PMGSY chang kilometer route na chanai sang mai kuhulong tu bamgai jang zautat laukani mi khautai DC Tamenglong Dr. Angshim re contractors nunrui chang tuang quality standards tang magna talo ba mai tapien mak mai indau kani kumna subcontractors kau quality nai na tandat khang warning dilau kani DC Tamenglong de re chang tai quality nai na talo khang khani drainage system hai kasiam lau khang kadilau kani inspection team de re bamgai jang primary school tat gong tang lau kani kumna DC Tamenglong re oza nun le chana pari ra kariu mai kan nai kani bamgai jang school khautai oza nun guang chui mak mai khani kaniu tong thau tan chui mak mai ta haupat kani DC Tamenglong tai re mi tong school khau posting suba mai oza goi ta samon chuna clarification ti khangni supuni chuna sakani kamai ri oza nun goi khau nam khau ba mai insam na nun ri sungam mai tai thai lau khang khani kaniu hai guang ni mai kan tuang leader dai mai supat ni mai nun ni tuna sakani DC Tamenglong tuang team terui akhui government high school ni tatlau kani mi khautai school khau allow phika tamru daw kani uzaru na kanai daw bamba mita ariu lau kani Dr. Angshim terui nam jong level khau akhui government high school hai kai liang mai thi tuna thun ku lau kani kumna school tong infrastructure ti gai thau khang urinal facilities ka siap lau pani thi tuna salau kani DC team terui ka hulong primary school ni zautat lau kani mi khautai class koi dai substitute ozaru dinba mita ariu kani school nun zautat lau kan mekhau Dr. Angshim re midday meal scheme hai guideline thelai na nabgan ti chui na tilau khang kumna insam na nun goi khang pum khang gai ni mai tak tu tai ti tu laubam khang salau kani Tamenglong District Khau Education hai kai in bu thaubam khang government school nun khau ti thai lo rai makna inspection gongbam puni tuna sakani DC Tamenglong Dr. Angshim re district khau infrastructure khani education standard na in bu khang tan sin thaubam mai hai rui district khau dai thau me gong ni me ton chapter kathan akhat subam the Infal March tarik padai Union Home Minister Amit Shah tuang March tarik ka directive thelaina March tarik da chat khawri ka hauna National Highway Dimapur to Infal to More khani Infal to Silchar via Jeribam khau free movement naidat ni mai khau hai Manipur Governor Ajay Kumar Bala zaina security review meeting Raj Bhavan Infal khau dung kan the mi da khau kuki chu tuang form committee on tribal unity rui center tuang la ding da pian mak mai indau thi kumna intai me form coordinating committee on Manipur integrity rui union government rong la ding da nutni mak mai indau kan mai COTU ru khau legal action sin thau lo khang demand su kan the COTU rui remembrance day tree na kan dai tak mai martyrs cemetery Faizang Kangpuk district khau march tari ka thup nung tat kaina 8-point declaration kau indau patkan tuange Tamenglong March tarik padai Beti Bachao Beti Pedao Bang Khauri Inter School Girls Sports Meet kum singnai ni na pungu Tamenglong District Headquarters Kau District Administration Tamenglong One Stop Center Khani Journal Education Department rilang na tatkai kan thi into mai insam na nun jong sports meet khautai ka cham thai faiga gang mai CEO ADC Tamenglong re chief case suna insam na nun ta ka tiu lo mai lat sa lo kani kum na pulup ta li mai gan khau pulup mai jong rules tai inchum na piu lo khang khani discipline nai na pulup lo khang ka tiu lo kani inter school girls sports meet khautai school chekiu ri gwang ka zau lo kani kum na gwang ka zau lo kan me school gwai ri kaniu jong school name placards khani flex ka zau na gwang lo kani sports meet tai ka hau ni khau Tigai mai gang mai AGT Journal Education Department Tamenglong ri all taking la lokani kumna chief case ri inter school girls sports meet kum singnei ni tri na pungtai lan palauthi tuna kau indau lokani March tarik padai khau ka hau kan mai inter school girls sports meet hai asai March tarik pungu ngan ta kai bampani Infal March tarik padai
Federation of Civil Society Organization rui March tarik ta chat nung hai chu sang mai chang ta chuna ching biak tat ku khang chamrang subam thi mi hai Home Minister Amit Shah tong directive kau state kau free movement denied khang la ding la kan meta machuang na tat kai khangi tuna FOCS President TH Manihar ri ti thai kan nei mai tai khani kuki chu communities ka khaulat lu nai kan metang mai tai community reaching tat ku da nu mak na gong kan chongi kumna March tarik ta chat nung tat ni mai chang tat hai rui ching phai buffer zone square khau chu chang mai message dai ti tat khangi tuna sa kan nei Tamenglong March tarik padai Tamenglong shortcut chang rangkhung part 1 khori rangkhung part 2 ka khau PMGSY bang khau blacktop subam melung khau quality nai na tan ngam khangri gari dai metat kalu mai tat thing kan thi lumnu mai cham thilai na bai ngan thu tat kalu nu puni tuna sakane mi da khau blue line taxi association Tamenglong bang khau tat ba mai passenger gari nun khau association bek thangri corporation tilau khang sangwei kan ni kumna contractors nun rini chang tan mi khau ka tuak mai ti lau ma khang shortcut chang kagan asak ta lau ma khang sangwei kan chonge ka ke nai me cham ti thai mai Office of the Jaitlat Wildlife Sanctuary Affected Villages Tamenglong District Press Statement March tarik padai kum singnai ni na pungu Jaitlat Wildlife Sanctuary khani eco sensitive zone khau ka hi taw mai nam ka gwai rui mi tong sanctuary hai notify suna ka new ram ka biu nu magi di notify sudat ni na de tuna tan na government da athung bam tongi kalam tu sanctuary hai declare sukani thai aniu lung lau mai ruan ri goi aman pni mansai lung nu mak pni aniu ramdui aman pni khani ramdui tuang pothuak goi lada nu mak pni khani historic sukan mai zai lat le ahu khauduang hai tourist spot suna la laudat ni tuang ram makhe kazang thu century lung khau tourism naidat makhi mansai ta swang khauring ta kung kadan na supni mi kup mai pat ni mai ta thai hau pi sang rui ka biu ba mai nam ka goi rui dinai ma khang karam bam pi chonge karam na ba mai lung khau ka khang na ning mai kan sa agri na government ta induang lana ani ramdui hai di kai kan mita zwan tu khang subam mi sang rui ka ge nai metan tat kai na bam chongi mi lung khau gon mai puino chengdai nam zwan letterhead bang khau bam gai jang zai la jang le ka hulong village authorities ka zau na March tarik padai kum singnei ni tri na pungu media khau kai khwang tong lat lu kum na nam hai zu meta thau sumak na ti pat bam mai cute bui nai na chu ka bang khau ti lau mai map hai zauna Jaitlat Wildlife Sanctuary rui bin mai nam azu chu tu mai thai khang ka ge nai Jaitlat jang mai rui nam bai mai hai zu mai ramdui zwan tu khang subam tipui jang rui patkan mai thoduak tai Jaitlat Wildlife Sanctuary affected villages goi rui tan patkan chongi asai khori thauna kalang kala thai mak na mi tung issue divert sukhang confuse sukhang rap mi thai charai tikai khang karam laudat ri thu tuna ZWSAVC khani ZWSAVWW ri ti thai pat pi chonge aniu pu pau daw ri lungwang kan mai pari hai zu kai me nai mai ziliang rong ram di ti hai gan khat ganai na rizwan tu khang suba mai hai kan di me goi thai launa Jaitlat Wildlife Sanctuary di notify sudat khang ban ngot na karam in sam lau khang ti thai pat pi chonge media cells Jaitlat Wildlife Sanctuary affected village Tamenglong ting nai loan ban rau pu tarik pungu kum singnai na tri na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye zing bang ting puk in than nei ban rau pu tarik charu kum singnai na tri na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting zin muak na ye zing bang ting puk in than nei mai ka waina king in tree na king lau mi khangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun roi chuan ku mai in da we asai khang tu cham hai khauring nga lau the in chuan khwang ru makhai kai me gan roi king in cham da la kho thuan ku the